Nepal nengain lei chin na thatak chuan chiat lama panzel ni na langa nimin lok khan Nepal ram chunga Indian news channel zong du darshan telawin an ram chunga ti chuang khap sak tamia mai China Nepala in rol wangle India nen kam boina neu kan news vela kan frenwal to ome hetia thok le khata du darshan telawa Indian news channel an ben thut na chan hi lo bi chiangang karkal ta khan internet vela rin thuan the darna sa hle a chu Nepala China ambassador numel thatak hu yang ki chuan Nepal Prime Minister KP Sharma Oli chu zai taka dorin a kher thiam hle a athen pe chuan honi trap anti sakani hei hi fin fiana chiang tak mu turom lawa anin ngai zong ti veli evident mu turom lawani India media tren khat news video anti cholo anila पानी मछली की तरह तड़पने लगे और अब जो याकी बोले वो ओली किया करते news jang apo anti chuak nol hloma China hi Nepal politics a enroll thuk ti chu kan shavek ome chumi thuwa chuan news so hian insorbing se an news a chungte chu chhuwa se Miram Prime Minister in ngai zon na lam evidence om tak lawa in pu hi chu engei ngai vedan Nepal tan lam wang ni mi loin vai ho po hian channel ti laran du wange an over ve khet chuang ka hria ngatinge China le Nepal in lei chin na that sot a India hlatial ti hi chang sang om ve thayani India hi Nepal hydroelectricity project a kalpui me khi a zo hun turbi tuga a zo lawa India le Nepal border a infrastructure kan siampo hi a zo hun tura kan zo thailawani India ram chunga Nepali om ho hian racism namin en ran na hi an tok na sa hle a he problem bok hi notice mi ho pon kan tok na sa hle ni hi India sarkar hian angai thu taklu tuklawani kan riat ve mai a chon international level a hian mel makum hlun in belo top le thian tha unaw angchi hi om theilawa maniram ta na lok vek turin engpo kan ti ani India le Pakistan te po inka breng ma se kan insum don ton na hi akal reng thawa sipayan thinem dewin ram ria insum don ton na kar ni khatve lang khara Pakistan film star Mumbai a om ho an hotira abak chueng vak kan tingai lawani Hetian News Channel Benveli Pakistanian Voitam Fe India chunga lo ti toa kusani sompariat pokhan Maldivian Indian News le media te chu hun engemoti chunga lo ben to ni Nepal Prime Minister KP Oli hi a fing khopa tunlaya ama du lona tama wangin pressure nei na sa hle a Prime Minister ani na po hi lo thaidin huna ding ani Nepal politician pakhat prachana hian Prime Minister na hi KP Oli aya hian lo chela tumin ma lo la ve bok nen KP Oli hian na thluak amangta COVID-19 wang hian Nepal a health emergency puangila tichon Prime Minister na hi hun engemoti chung chu ala chunjom theidon ani Nepal ram hian kumsang ni somparuk khan China nen inrem na chihrang soman saina chungan inrem na sign thren khatte chu China in Nepal ram chunga Pokhara a international airport a siam don ani Nepal ram luilian ve tak pakhat Hilsa River a China in lei asiam dona Nepal ram chunga Chennai in singthum sang nia China hian solar grids asiam sakdon ani Nepal ram chung zong a petroleum an lak lu mun thuma thana mun khathi China in a supply don China in Tibet rama opnuwa Tibet huam chunga rel kong asiam chu ron chumjom zelin kumbini mun borvel thlenga ron siam dona hei hi India border bulani country thewangin kumsang ni sompanga khan Nepal ali ranging waka mi sangko veli nunnan chana ni kha Nepal sarkar po aboi hle ni chutia Nepal lirnging tora antla barlai chuan China in Nepal le China in kalpona gate ta to pani chu akhar mi a achan chu China hian Nepal ramatanga ral tlan arama lutira du lo wangani hege thi tuntlengin an lakhara mase China ramatanga bungro lo lu ta tan chau an hongani China hian Tibet le Nepal kaltlanga India ram thlenga rel kong ron siam mi adu mi lawa achan chu India rama Tibet ral tlan thanem tak om hi olsam takin China a an lut theyanga tichon China ram chunga aruka Tibet hawin China Communist Party am phiar ruk le movement engemote an nel hlawani India ram chunga Nepali noi somruk veli na thokin a permanent lovin an oma a permanent a India rama om Nepali origin ho chu noi zavel boran ni sipai lam tlem tar langila India ramatanga sipai pension Nepal rama hian noi khat sing ni sangruk vel boran oma Nepal rama hian sipai pensioner office pathum kan neya
India hian cheng vei bel che chuang fe kumtin sipai pension hotan hian a seng thin ani kumsang ni som panga tanga sang ni som paruk po khan rupees 1974 crore chu an mangralani Indian Army hian kumkhata voiso matanga voiso panga vel Nepal hian medical camp anei zia sipai bangte an damlawin an hospital ECHS a treatment ti thailo ta se Nepal rama hospital thaber berte ne nain thlunzoma henga hian poisan pek sak thina ni karil rual om ve mei pakhat chu mizo te hi Indian Army atang kan thanem ve to hle a mase mizoram chunga military hospital pakhat ma in entirna tur welfare an nei lo hi chu ko khongai ve thin India le Nepal hi ram in thian thatak inkal popon visa ngai lo Nepal mi Indian Army atang an tam hle a Nepal hi ram dangmel mai na runa ni chuan India run ang ani ang tia India in lo soi ve ngat ram kha ni a Nepal bungra thon chua zong za somko borvel hi India rama ani eng bungrua po third country a thon don se India kal tlang hian a thon zelani sakho in ang Hindu ve tongman in ang culture point an na tam tak kan neya heti kopa in u naw na tha nei hi political thilawanga China a belzel chuan alatlak chet pha mai thayani ngai dani nei chong comment lama an soi ho don nia